Mikodo remercie ami bi mi mando dagbe ami kodo tata gbe position sin azan gban nu kundo pogo gbe ehome fongbe ganho bon weje do to mele yo mi na so iso kole mi hotale ji bi kana be sen mi hwe aklo no zangla mi me emewe mi de english akatolika sin ale no ido eno no blabla me kaka aklo no zangla godogodo ton no wa eno no finele no gbonvo christian le yo ye no bio ideme alopa vo no wa de timbo english ja sin onu kontole no sorote no agunvile bo eno blodo flin o didi wa ikwena kaka bo no mon koton e ka bio me die yo ni no metete christian no ko karuando tete ka heon e na mo do aklo no zangla mi me do ko be adio mi ka hobio te o bona so khole mi no wa ye hwe minat ndole sena sin ogonuo ye jete so ya yo jifi no play alianu e no blo so mi so bina bo to ito sele no te omro so ma do gba ko ye ipo yo ne o ye zunzon ni bo ipon apa ihwe ko de fi de din he na ganje odo mejile o so mi yo e na indo ganje ajio sena sin no control ye de afone mi to to no mo na so kole mi ko de vodo mi si me chile mi bono mi do mi pon je mi na so gona bo mi blo mi de do mi na se je kon Beta da hodeti bodo fi odonga sin ha meton e to pon eniomion ye me yan zo hwe gan da khora hodele tin bo ho de ple nombu bodo fan club romia wara isimele podo to pon meton bo soti to bendrote ne kana blogben bo eindo ndukan azo e na wa teme le so ple to sile ne bo romia wara iton yo etinu menu to vi e o ha ne meton le to ido so to e monu kruje bona si hotun afo e na de azande gbe le to ezombo beta da ho ye me yan zo hwe gan teme le ton iso nu wa mon koton rotero ha ne mi bo blo e ne me metre mi to no bona si hodo o gbe tonu mi nat ndo benjile horo fini yo mi la hon o ye lian frank o e kan e to le do fini ti me po lo benjile nu gbo e do nu wa ye so te be yin ye me kan teme le ton donga sin ha mi fini yo nu ta yi de be yin bo mi ka ganje do poropo ye ton do le igbeta e ton ina blo kaka ba kwezi kan e ha e ton meton podo oto ton po na li to pon aso e no wa teme le sin ali e karo monchon e do hocho hokbo ben e do no wa we o ifi o me no ina ne kana blogbu wo to ran fa e no ho kanton to kana fa to gan e so mi sin ye kan mi le din be ra hoja hon e bodo ile jara boja we romia do wada yo ne e ma so de so kole to do fia iso ma bodo le so mi je we yon akwezi kana li to sin ali no mi na wa ndende azo sin ali no mi na wa zo dede hon le to ezo be te mo no le no e ho ne o henu yo e mi no ai koton no to si e do ha me finele ne de tin do endo e concedo e mono menjele e pozo lobo blato e opo won erende bo yon de su o titengbe de ti honu taji yin bo azo e mi la horo na wa do fine yo e do kaka so ido ale ti wenti e don chaka nu ti to ben gbeta iton da ho ile ton ro ha me e ti me po do menjele ple iton fi po en sun ta pon bo yin ka men e ni pon aso to be to mi ton e wa do ko me be son bo nu kan yi tin ni to ti yan e hon we de su bo nu gege sin ale nu be to mi ton ti yan e hen e na gbo fin deji le to ezon we te o ye goje aso da gbe ni le bu ka le pondo e ndo wa da iwa din we yan e na gbe kan de wo no le u ezon be so gbe bibi blebu to po ti me lo le ebi diyan wada igudo e na no lo so mi e lo sin hwerun lo ye azo hwe gan teme lo donga fene le monole e no ya un kulo wete ro mi na howo e na ya o pa me ho gan e lo fene kaka bo gan me wa idon e kuna yin pon to po ndo jo ho me men do akwekwe e no yan me ne diyan na le jeji azo e yan azo bo e no ibo no wa do to me na jeji azo hwe gan teme na mo azo deji don pe lo di o file le so e na mo ko do sa fun le ni da ho do men jelen ye me azo hwe gan ne le yo e na yin bo na ya for zone o ho mi la ho wada ikole bodo mi du kan je mi na wa do to me ton do ha iton le men a hisi le iton le gon do fi iton le teme leji mi na to no men je le fan club ro mi wada iton e we me no te pon ibo dalo eti tengbe nu wa ni sin ye kan me ya on charles ya e no chaka nu fan club ro mi wada iton yo e ho ro fren eti me podo men je le azota ji we bo yero da wa do ha iton le me do ho iton le gbe podo me iton le po do nu yin nu ta ji we no le o wada italata e we o fi do po esi ho zun ta do po
bombe kpame bo bene to mi ton so na yon ni pombo ho fu ejen ko nen e kun so yin debe na kuku e kun kan sin we na Ronaldo no Ronaldo horo na we bene to mi ton na fa bo nu kon yina tin yon fi ro po isi so sa tado bo mo amlo dagbe wo do po fifa ko yo ejen ko nen mi nu ma zon po bo wa ndo po bo gba bene to ye do po e na yon ho hon eje ayoji hon azo yin meton yo eyin o wiwa topo e ka do yo eje to kono sin to me wa fini teme le yo ho ro hane me yo ye ko yin o sise to bo eje ayoji ti azo yin ton yo e na yin o wiwa to minago sin enionji bora ise na sin azika onji ye teo ralianu e sin hudu erondo do so mi sin huenu akpapa ewe eho play do o se na sin nu kontole ye jete o ya yoji so zanzan ye hon wa ine o bora si ho so nu kun iton wo pon alian le ka so gbe chuo e na je dide pe ayobiji kaka so itogudo a saka lafia pa han to le po ede afọmọ nkotan matin le television mi ito itonu bo ka hobio no yo Laurentine davo adoso ese sin huenu le mo le gbon do fon gbe mi lido so eme bi ogbe mi jab e bi azanton wewe go ogbe yo so mi o mi na blo tada me on ti to me de lewe kono sogbe chobo e no blo nde we no sogbe lo fie e no iblo so mi o de yo azande ro jije mi no wa fie e no tonu ene le de yo e mi wa igbe bo apon mi ka pon yo ai mi ton jai ai mi ton ero ji yo e jai do nu keke ko sogbe bo mi ro fit yan kaka nu asan yo de na tin ti o mi na je agbankun sedo fi teme leji mi jura bio me bido ai mi toni jaido le binai nisin no na itogudo bi ko sogbe me na itogudo so nu egbe ti na ri do togudo pa ton bi ko mi re su mi mo kesi da ko kan nu e ko togudo e ro fie yo mi so mi na sei mi mo nu bi ko sogbe e ro fie re suo e nu ro po were jen po nu ro po e ka po nu were po yo egbe kaka je so asan ton gbe dide e doru mi me pisinu ku megbon me ne le lo na wa bon le na sogbe medede no azoru file o yeyi fi ewe mai eno pondo e do nko we mame a e gen e na blo so mi a yeyi don din bo ewe mai nele o so do alojigbe tito me o e so yan la bia ene minatu no menjele se na sin apa hoyo afo ide yide de me hun yakpa iwe ite ibo ipon fi in azinkan iton be no ho alianu iton le play do be no de so ayoji che kan de so to ayoji o yite de afo ni bo pon le a nteka ko be na so goran bo no bi na do kan jiro so mi no aji hun mi do gbe ton mi bo ene mbu lobo din apa de bo hoyo mi na do ho do nu do me ho mi agba ho len kle unde bo eso do te no yopo vu ho vile do tadio o mede we tian bo mo no menjele na si ho in do yin o fi e ya boro akpapa fini yo e we blo o no mon ko to ni kra agben bo fi pepe vile yo e na se gbe ton do o mi atro ya pa zin po gbogbo teti do ha gege mero me gbe jin mo jen àwọn ero te boro te nen won yo po vile mo no le pere po mi ahun video ko ro po ben bo fe so gbe do ji bo to nu kun to me ho teme le gbon fa me gbe ji le e na yin sisi to ho ta eni ji we te godo lo bo e inu to yero fen o hwe vie masodo me de abi to po no po ayo egbe egbon bo ti an fi enele do blabla o so hotare do asiri yin o hotane ji ezon bo blo no agba le we ka yin pe wan sedo me gbeji do tajio to nokun me gbeji ton le fi enele yo ye de afo enele kaka so idon ye yiwo mo bo itian bo na si ho o yin do ye ro fren ye blo kaka me aton eton ta me la ho jara musa sumanu e tmi po do mejire nugbo e apa we nu kan ton di be so te lo gbe wan e fi fufu enele ka do yin so to nukun le ntaji yin be Ronaldo to do ipon eyiwe ma home sin pe bi kaka bo su do me gbeji ro taji yo me bi pa hwe e don to su jake gbele yo ho yi do gbeto be yo e do ndi bo no ve o me bi no ba mo na bi o me mo na je horo ji abi no te ro gbeto nu kan bo do ho e no ve o no fi gege me gege ka be no su ko ipo bo no yo home pe hun e da be si do di mo na yo je ipon ji bo ne o e da ma ye bo yin do lo mo ira yi bo do gbe wan de mo na yin se do to nukun abi me hol teme le yo e na ne na no bi o me gbon do fi le tin bo ayi to no mo nu bo he horo isi bo si wa na e na wa dagbe nu me ro to me fe chu no ten hun ne kana blo gbon bo na no gbeto sinu kan i horo gbeto yin bo do ho le do ezon bo e na si hu ma yi pepe o jenzon bo e blo nu indo me ene bo ti agba hun le do be na si hu so ajo ton do asiru me ka blo kaka yo
Olivia Pochede, et oui, au mais du dédié, bon, et aussi cité des anges, et il y a John Conton, le fait, et tu pour domaine de nous, ouais, à Joy, bon, mais quand on te do, et nous dit pour et la tio, mais na temo kaka, bon, hoi le même, mais na blo, et nous de sous, et na maïmi, bon, hoi de misi, quoi de nous, mais na noiri, au docteur, au weton, mais mon idée, au jeruto, et ton espéro que l'homme, et tu pour domaine de nous, ouais, nous, ouais, mi note point, yo, mi mono le filéo, et oh, aliando, et sous des sous titengbe, bon, et on do yo, wo so aso, et on a so, ne, na wada gbenu, yeble wada gbenu, kenu podo, otopo, nous y do, nous y na no soro tetin, et na bla dana, ouais, na no supo, humo, do, kain ton et bleu, fiwe dien, et tia, o, medede, ding, bon, fiwe, et tia, medene, de nein, de bergerie de Dieu, bon, fi de nein, cité des anges, ne, on menele, et tia, et na bla dana, jeji, fwede fono, bon, file, ye, wow, le, et na nous, bon, donc, we, wamano, bon nous wa mon coton les meilleurs et là non on bleu boy là non dire on peut dire quand vous dites vu ni des sous beaucoup vu nous vie wa finir les vite venir wa finir les bon il faut là mon de pour les pour nous si pour les sortir au bleu botin de nous bien rouler et là ndé bo wa dag be nous filer bo ka yon nous to do so de tin bien go sin ali eni on burai o igreja católica sin ali nous aklon zangla me mi de be ko be lo sin afolu gbe abi tenin gbe mi to guto aye o aklon zangla mi me bo croiresement we nous christian on do potin se po ma o bo khode bo blanu bo no eve atome yo edo no akulu na jala no podo na jino ma ri apo ebe no emi anu kun akulu no zangla mi me on tete ka henu azan e ka de mele on tete kono do iglesia católica sin alinu andio mi ka hobi yo ye we no anise yavi e yin gan ro po do ko no pe apa ko se be tan e bo won ho we no pe no kun do mi ka hobi e do fun gbogbo gbaje me nu blabla sin we nu ondo we wa we mi no bi yo akulu no zangla mi me o me era semaine sainte ne o me o amisa dako genye lo poti bo no blo ye we no gan po ye we no le bisese po christian le bisese po ma misa ene do me ye we no le vo dakpa nu ma o do emi yigbe bro pe iso me bona siku wazo emi to le jira bon sozon lo apa emi ko do lo bibe me oji bo ene gudo ye we no gan ko de do ami temeteleji ami tele kawe e yo ami do 5 crème ewe eno sanu mi yale ye we siyon ami de tin bo yo do huile de malade asison le ami de no sanu ye ami de voletin yo do huile de catéchumène e ye catéchisme bi ton le ami e no sanu ye we asa de voletin bo e yo do jeudi saint asane yo flemi wenu e Jésus do nu guzo ton ka de bi ton le wecho boai bio yaji ton si wenu bo penegbe we ese eucharistia do te e don de bi ton le do mi blo mo wele bu no mi no do flemi na bo jeudi saint do pone o le yin we on le sin we bo mi no do nu ye ene gudo azan de voletin we yoro vendredi saint azan on flemi ya jiji Jésus ton Jésus resati gba do be bi se tame bo ji ya do tami ton me bo nu mina do mo plengan e duro o versi se le bi se ji bo duro kuji bo ya jiji ton glame azane on e be no flin do vendredi saint we cho bo no abi o samedi saint ne on si zazan kaka je wele como ono alueme bo no ye we kame do Jésus pour yo do ton me àmọ́ samedi si zameo ewe enota zogben dako weziza e de kredo Jésus font si me kukule menbo e yodo nuit pascal bo finewe minombio awajije pasqua tomede finewe minomo awajije dako do Kristo kubule fonu bonubo bona kolen pe obisese gan bo akuru zangbe odesu no dimanche de Pâques e o Pasqua si awajije e no vumbla be obisese elen Pasqua sin awajije e na vumbla be obi mi chele mi na che no poro mi ton mi gbonfi bo do gbe mi lo mi kudo ye bo kudo tese a e for that tin dio e no vore sa do sino poro to chobo e no mlan to kakane fangbe gan de vona ho so e izan
artisans ou entrepreneurs, associations, ONG ou structures publiques et privées, vous cherchez à obtenir une visibilité maximale pour vos événements, produits, services et vos initiatives. La solution, c'est Matin Libre TV. Matin Libre TV met à votre disposition l'intégralité de son offre d'antenne pour un positionnement optimal de votre marque. Profitez dès maintenant de l'audience de nos émissions phares comme Matin Libre Politique, tranche d'information à forte audience comme le 20h. Notre engagement, vous offrir une exposition inégale et un impact mesurable auprès de nos téléspectateurs fidèles. Un rapport qualité-prix imbattable. Bénéficiez de nos espaces publicitaires à des tarifs exceptionnellement compétitifs. Maximisez votre retour sur investissement sans compromis sur la qualité. Pour en savoir plus et découvrir nos offres sur mesure, contactez-nous sans tarder au 01 97 99 25 22. Matin Libre TV, premier sur l'info, partenaire de votre succès.